Dukokrola bubutona na Akufo Addo le epe nufu ewoliame na duko kude COVID-19 dolele epe nyaongu demona suku ho mamlia mevio be wagugbo ayide suku ketiti na suku ho mamlia mevio pele ho evelia pe go track ayi suku ale jun adin apen keke blavefo eviagbe ke gomeje suku ho mamlia mevio ayi le jun adin apen keke blavefo asekiagbe eye suku koko mevio yo le na dopo ngongolo ayi jun adin apen keke wi aton agbe ke afeto Matthew Opoku Prempe amenye minister na agbanisro nyao dejese be suku vi yiwo le titi na suku ome yiwo nu afeme hafi ya suku a woma ga no emaji okebon wa ho katande suku ame ega fun kude wona vovovo yo yajile suku ome yimeke ogbulebe eya o maga ayi ejio wona o abe assembly yin pupupu de vio le suku ape gomejeje ple ope papan yi ome subo wona o ple lamese fefe wona o ke oga dejesi han be amo matun akpomo ayi avapo o vio da le suku o mo le koko fomna de vio jedo koko le afeme fejila obe wado asi de via ojibe o maga ayi de suku hade o be tituna suku viao ano kwaji consider aden hafi anglo dopo ke gomeje suku viao ano kwaji consider wideke hafi anglo dopo egede apeto David Geli ame nye zimenola na nagrat le amuganu to ame mewo jedodo kude wona yan evaya miafe habobo abenuchero pe habobo a mino eliji pedodo ado ihe mijibe wa detume alo jirudu atun adetume le suku bubu fe nyaunchi lek atun a cafe emanami yo abe abele ike nyakata minya na efa mefa jinu ton afan keke wi ade agba yafa Dukokrola va na minya be dolele ike va gere hihamagodo ikole yo be COVID-19 na efa ngbegbele ejibi asogbo ta suku no ogbore mevie va sedes mi po dolele ape didididi alebe le mama mi va le apome ke ma didio la mi va le to fifi nyado sebe Dukokrola dibe ya agugo afusuku takele yi ya me ha mi se gomebe dolele ejiko yimo gale mi po ebe le tukobu buro me he o jagbagba be wa afusuku la dolele eva kakade suku ame ta o gagbo tu suku mo ata ike mi ape suku nyajipola o pe tato ike mi na be Ghana Education Service pe mi alomi asimi be mi awododo de suku fufu a egba mi po ebe susuma meletepo ela be dolele ejiko yimo leta na wanyola e kama mi agboji danyi eyi mi dogo la mi de wona do ko dadanyi be wa ne wa tan azojila ekema akpedemiao bantola mi gblobe suku katala wawu amachi yoke awu dole kwio le suku mela wawu yekemi yevo glona be disinfection evelia menya suku de sia de meya echi fe echi yoke wana mia elo echi kemi azan le suku a menya suku de sia de me olo ta anyo be ne Dukokrola na gbogbo be echi sogbode suku ome alo echi le suku do sia na me yekemi azan nufia lao ple nusron lao katala wa wodo dopo nao wa kwera be me kaun dolele ale me kaun melo afimi aje suku gome mi do han be Dukokrola na mega fu suku kata zideka ta na ewi na ho mamla meto abele ke owe fifia ne mi gbon han be thermometer gun alo nu ko kodona amefe johoho boda la no ajagbagba be ele suku de sia de me Veronica Bucket ikeme okuna chido a vu pipe akwa sile gomela Dukokrola na gbogbo be ele suku de sia de me kefifia mi agbobe le ncheva ya na fe Dukokrola eva degbefa na dukobe
miaƒe suku woaʋuwo yi me ke miaƒe xɔmamlametɔwo kple xɔ eveliametɔ ko kplɔ xɔmamlametɔ ma ɖo ƒe akpa ɖewo hã wogatrɔ yi ɖe suku ne miagbe be dukɔkplɔla mete ŋu xɔ miaƒe gbedeasi de me nenema tututu wa. Mi mata gblɔ nenema elabe ezamedo haɖe miabu fɔ ahamedeawo. Nu yi ke dukplɔla gblɔa magblɔ be egblɔ be miadidi suku xɔmenɔlawo sukuviawo ƒe xexlẽme yi ke le sukuxɔma miadidi akpɔtɔ eye eya gblɔ be bla etɔ̃ na JHS viwo eye bla vevɔ atɔ̃ na SHS viwo. Ha nenema dukplɔla ya gblɔ ema gake biabia nye be sukuxɔ ɖe sia ɖe eya lolo nenema ata xɔ namba ma alo xexlẽme ma enye mexɔe so abe sukuxɔa ɖewo la womelolo nenema gbegbe ema megbea dukplɔla gblɔ be yewoakɔ ŋɔtitsyɔnu akɔ kple nutsyɔnua akɔ ve na mi afi miayi ɖe dɔme ya hã mekpɔ va haɖe kɔ. Ɖeŋua miaƒe anyimlɔƒo le sukuwo me nye teƒe vevi ɖeka le dɔléle ƒe nyawo me xe yevuwo wogblɔna be dormitory woƒe anyimlɔƒo fi ma ko ŋu aye gbɔsɔsɔ hã enɔna hafi wòle be miatrɔ yi sukulu ebe boarding house hã alo anyimlɔƒe ya wole sukua ɖewo ŋu me ɖevia ɖewo tso teƒe dzidziwo hafi ava tafia be dormitory ma hã le be ne woʋuwo ŋu kuxe geɖewo ɖe mado tso teƒe suku yawo ƒe ʋuʋu ŋuti le yiyia ma wa. Yo akpe nenye be mia ale ŋku ɖe ŋu la menye le SHS gomea alo titiname suku gomea menye xɔme mamlametɔwo ɖeɖe ko dukplɔla be no trɔ yi o gake be go track yi ke viwo yiwo ke le exɔ velia me hã yawo hã no trɔ yi taflatse miaƒe nuzazãwo le suku abe dormitory numlɔdzi numɔ la menye ɖewo trɔ le ƒe yiwo va yi me exɔwo metrɔ exɔ yiwo ke le tso blema ke la yewo koe le eye gbɔsɔsɔ yi ke le xɔwo mea womedidi o magblɔ be xɔ ɖewo me la ata ŋkpɔ abe aba yi ke tu ɖe dzi abe woame eve alo woame etɔ̃ wole xɔ ɖeka me eye woata nɔe abe blave ta ne ewɔ akɔnta la akpɔ be ɖevi ɖewo woata nɔ dormitory alo mlɔƒe woƒe mlɔƒe abe blade sɔŋ ene fifi la nenye be obono trɔ yi ɖe kema leke mi le ɖoɖo mawo wɔ ge ɖe ɖevi mawo ŋu mi ma ta taflatse mi ma ta trɔ sukuxɔwo me akɔ trɔ zu mlɔƒewo fifia o elabe sukuxɔwo ƒe nɔnɔme la ele vovo na dormitory ƒe nɔnɔme ta enuawo katã la enye ɖoɖo le be mia awɔ ɖe sukuviwo ƒe tɔtrɔ eya ta me le gbɔgblɔ be nu ka dziɖuɖu nɔ wɔwɔ eye ke mi trɔ yi ɖe aƒe me tso dzinu eƒe ame ƒe dzinu etɔ̃a me kaka va se ɖe fifia ɖe nu ka mi te wɔ nu ka ministry ate wɔ kple susu be yeawɔ tɔtrɔ ɖo na egbelawo gbe alo na sukua ʋuʋu mi mete kpɔ nu mɔwo ƒe edzi yiyi le míaƒe sukuwo me ta magblɔ be facilities wo la ele yi ke wo le afi mi dzɔa nenema ko wo ga le ema tɔtrɔ meva ta ɖeviwo ƒe social distances alo domekeke yi ke mia susu be ata nɔ anyi le dormitory so la egbɔna fu ɖe ge nufiala ɖewo la wole wote fiana class alo sukuxɔ ɖewo me abe woame etɔ̃ ene nufiala ɖeka yi ke ɖevi mawo la ɖeviwo le exɔmawo me abe bla atɔ̃ alo bla de kura nenye be nufiala ɖeka ma hele nufia ge exɔ woame etɔ̃ let's say ABC ya alo even ekpɔ be secondary school la department wele ya nufiala ma le nufia ge across departments o veto nye core subjects o ye o gbɔ ma ɖeviwo ɖe hatsotso me abe bla vevɔ atɔ̃ bla vevɔ atɔ̃ bla vevɔ atɔ̃ bla vevɔ atɔ̃ ma la akpɔ be class ɖeka la enye class eve xoxo bla vevɔ atɔ̃ bubu la enye class eve xoxo ta nufiala ma ne wònye woame ene la akpɔ be egbɔna class woame enyi fiage class woame enyi ma ɖe nufiala ma ɖeka ata fia mata fia vɔ nufiafia le ale gbegbe be nenye be ɖeviwo woten adapt na alo womla ɖe ame ɖeka ŋu wu eye axɔ eyeye hafi wagata mla ɖe ame bubu ŋu ta ame sia ame kple ƒe ele yi kɔkɔ fiana nu eya ta mi gblɔna be la teaching is an act enye menyala yi ke ma de me tututu gake nye wɔna ɖe yi ke le ame me o hã le yi ke nate awɔe la aɖetɔ wakɔ doe ta nenye be nufiala ma he kplɔ ɖeviwo tso exɔ gbãtɔ me kakakaka fifia woɖo xɔ susua me la nufiala ma enya ɖeviwo hã wonya nufiala ma ta exchange of teaching and learning la
eno na boboere gake no anyebe patako overcall nufiala bubude beneva gereme hafi devio wa va sro nufiala ma hanava nya devio anya ofe gbagbapo be ya fianu no aso regional la adefu ela be devio la oloja mila ojirado be wa ngolo dopo menye gaya me ye nya ga no do mawo ta mi pe be dodo gobiare ke beten yiji ale yi ke mi agbole alo abele kemile gbo ke hafna joa miaga lankude akpabubu ihe kude ne lankure mefa sukwa onwa mefa suku vi gedewa alo dewa ocho betadu adome ive to michobe le amuganu to amea chole mefa ketu saf no to amekata ida flawu akobe etede ope border Ghana border Togo border ta dumevima wa ocho na Togo ava de sukule Ghana Ghana vidiji ado ha ogale Togo alo la akpabubu yakowa o ha baso na fifia obe mi ide sekua akenya fe border wa ole tutu dumevi more le ko ha oge afia desko abe abe zimenola na grati kenye no fia fa bobo le mefa muganu to ameri e ke po akpaman efo komi enya vevere nye ya ebia to gbobe manye zimenola na grad go ha de givie menye edu me chwa de ji onye ta menyale yike de ji duo onona ta flache mio afi kama de school nye de duma de vigede onye Ghana to gake ole Togo de agodo yike o jilao o agble o jile fumo ta de viovana Ghana vada na suku nyabe school mate gede la onye Togo vio ata duplo la globe nyabe de oyala o gale tutu na amegbeto fe yipe gbogbo ne menya na nyebe Ghana Ministry of Education ava ododo to hede de vimo wo ela be de vimo gede la onye khomama menola o register hoho ta na nyebe edele tutu na amegbeto fe yipe gbogbo ye de vio o maton ava la ekema efiabe mi le de vio ho o nyino de to ame me kwese be ma de mi agio menye nya amugam to mededeko na yi de tavlache enough mi ato yokele nofa gede o share border ple Burkina Faso upper east region na even upper west kra o share border western region ta apobe mi ape jogwe eton ikenye ejepe ejiehe ple to de kwe katanla o ma border ple Ghana apobe dumevi gede o de o le border godo border ya mi on to kwe globe mi afanyi bana chofi na vasefi gake na me akpobe efile enyuna mawo dole na makpo nududula nyemekpebe enyenu gbegbele de ko ta devia atanye Ghana view takela ele dragodo ta madibe dukokplola ple efe amegan la wa awododo tohe de devio han ple susube o ma achi eto ame anyro gbedo fe akpena mi awele doji Zopefia komi seshi amuganu tome Ghana na Top Africa Radio Hamburg, Germany.